Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza udahwema kubana na radio televiziyo Nuru ya Mashariki hamwe n'umuco wacu TV. Turi ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 10 2024 tuje mu makuru yacu yo mu Kinyarwanda. Amakuru tuza kwibanda ku mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo no mu karere muri rusange, ariko n'ubundi twibanda ku makuru afitanye isano n'uburasirazuba cyane umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Amakuru mugezweho nanjye umushakamba fatanije na mugenzi wanjye Sentama mwiriwe mute? Twiriwe neza bwana mushakamba, namwe mwiriwe? Yego natwe ni amahoro rwose. Yego. Tugiye kugaruka ku zihe ngingo? Tufite ingingo zigera muri 5 ahangaha ku meza yacu y'ibiganiro. Tukaba dufite ingingo ya mbere ivuga kuba abasirikare bakuru ba Fardc bakomeje kwicwa na AFCM 23. Ikindi Tshisekedi yagiye muri Uganda nyuma yuko AFCM 23 igeze pinga muri Warikare. Banza yagiye gutabaza bwana mushakamba. Bisa nabyo rwose 100%. Biravugwa ko yahageze saa 8 z'amanywa. Ministre Nduhungirehe yabwije ukuri abitiranya ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda zivugwa mu masezerano ya Rwanda no kuba RDF iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego. Yabagaragarije ko ibi ntaho bihuriye. Ndetse ko bimwe ari inzitwaza atari ukuri. Yego. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiye gutanguranwa mu Bwongereza mbere yuko buyobora akanama k'umutekano ka Loni. Ibi turaza kubiva umuzi n'umuzingo bwana mushakamba. Yego. Turaza kunyarukira Kinshasa ahitwa Ndoro, aho kajugujugu ya gisirikare yaguye ni mu butaka mu mbago z'ikibuga cy'indege cya Ndoro. Irashya irakongoka, ndetse maze kubona ko hari n'abantu yahitanye bwana mushakamba. Ntibabura barimo. Reka dutangire rero. Abasirikare bakuru ba Fardc bakomeje kwicwa na AFCM 23 ku rubuga rw'imirwano. Bimeze bite? Nibyo bwana Sentama, ngira ngo tubaruye wenda bapfiriye muri Warikare. Abajenerali barapfuye ndetse n'abakoroneri, ubwo abamajoro ntitwabarura. Abakapiteni nabo ni benshi. Yego. Hari abo twagiye tuvuga mu mazina, ikindi bamwe bumve ko atari aba Fardc gusa, n'aba Fardc nabo bafatanya, barimo aba general autoproclame, aba colonel autoproclame ba Wazarendo na FDLR. Hakabamo kandi n'abandi bo bagiye babona aho gupfa uyu munsi bapejo bagahitamo kumanika amaboko, abandi bagahunga bwana Sentama. Duhereye kuri Kizigenza ushinzwe operation mu gisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ari we Ciko Citambwe, bohereje Warikare arabwira ati murahirwe, agatwe kanje ni gatoya nkarinda ikiguma, ubundi ati nzaregera amaboko, nzaratira amaboko kure y'urugamba. Niko byagenze rero bwana Sentama, ariko nimugoroba tubivuga nibwo wahise turi gukora amakuru, wahise umbwira uti general autoproclame witwa Mundusi yahasize ubuzima, nawe yarapfuye. Ariko bwana mushakamba buriya utararenga naho tukivuga kuri uriya Ciko Citambwe. Yego. Burya ntabwo yageze hariya biramuyobera, ubwo yavaga kuraguza ajya hariya ku murongo w'urugamba. Hageze biranga bwana mushakamba, bituma ahungira ahantu hitwa Mwavinywa. Ubu aherereye ahantu hitwa Mwavinywa, niho abarizwa, ntabwo ari ku murongo w'urugamba hariya ipinga. Wakomeza. Nibyo abo ngabo barimo gupfa. Kakure, Sikuri na Fontaine ejo bundi yarapfuye, nawe twaramutangaje. Sikuri rero bwana mushakamba. Yego. Uriya arashwe arakomereka. Ndetse nta nubwo yarashwe wenyine, nabyo ndabivugaho. Yarashwe
yarasiwe hariya muri Warikare barwana, ariko aza gukomereka bikomeye, baramwihutana bamujyana i Butembo kuvurirwayo. Bwana Mushakamba ararenga agwayo. Biravugwa rero ntabwo yarashwe wenyine, ahubwo yarasamwe n'uriya ukuriye ndume arizo NDC. Buriya nawe ngo yararashwe, nawe yabonyeho akantu. Aho ufite ubumuga bw'urutoki. Uriya bateye ubumuga bw'urutoki, nyuma y'urutoki barongeye baramurasa. Baramurasa, bamaze kumurasa Bwana Mushakamba arakomereka, niyo mpamvu utamwumva hariya. Yego, nabo bararwaye, ntabwo bikomeye azakira, ariko nawe ararwaye, niyo mpamvu yacecetse. Yego rero uyu nawe rwose hari undi nawe wapfuye, ko usibye uriya nk'uko narimo mbivuga, hari undi mugabo nawe mbona rwose wasize umumajoro nawe warasiwe Karembe, ariko ntibize kumenyekana, bikaba byamenyekanye nyuma. Uyu mugabo yitwa Majoro Byamungu wa Fardc. naraye mubonye Bwana Mushakamba, nanjye numva namubonye nimugoroba, ntabwo byamenyekanye, ariko nawe yarapfuye. Uyu rero ngo yari umuhanga ukomeye cyane mu gukoresha BM. Yego, niwe wamururaga agatwika intare za Sarambwe, ariko zikihisha mu ndaki za kure. Yego, rero zagize gutya ari kuri BM ziramushiririza, ahasiga ubuzima gutyo. Yego, urumva yapfanye n'abandi, niyo mpamvu bitavuzwe cyane ko buriya iyo major apfuye, koroneri na generali bapfuye, havugwa generali, major ntavugwa. Ibi rero Bwana Sentama, mu gihe turimo kubivuga, yego, aba basaza b'i Kinshasa ndabita abasaza kuko witwa Sylvain Kenge, yego, yatanze urwamenyo mu banyamakuru ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bamubazaga bati se ko twumva ngo Pinga hafi ya yose igiye gufatwa, bimeze gute? Ati Pinga ntabwo izigera ifatwa rwose, ararenga arirahira, ati ahubwo umwanzi tugiye kumusubiza iyo yavuye. Barangije bati se yatabivuze Bwana Mushaka. Yego, barangije bati se wa mugabo we, kubivuga ubwo ngubwo uraduhamiriza iki gitwemeza ko iyo Pinga itazafatwa nk'uko Kanyabayonga yafashwe, Rubayi igafatwa, Sake igafatwa, nako Rucuri igafatwa, Mushaki igafatwa, Bunagana igafatwa, n'ahandi hatandukanye. Arangije rwose arababwira ati ngo ngo uzi ko mubinyibukije, ngo aho ntabwo twahibukaga. Ubwo rero ukavuga uti uru rugambi byarwo byarenze Kinshasa, irangije ikubita agati mu ryinyo, igereka kuguru ku kundi, iravuga iti nimurwane mwicana uko mushaka, twebwe turi amahoro. Bakora iminsi mikuru i Kinshasa Bwana Mushaka. Ariko ngo yagiyeho ngo ndahakumbuye, ngo urahankumbuje. ngo arahakumbuye, ariko se urarukumbuza iki? Ruzigera rumushiramo cyangwa ruzamuhitana? Ni bimwe nakubwiye. Yego, ni bimwe nakubwiye byo kuharebesha amaso nka Mose wo muri Bibiliya, ubundi ntibazigere bahakandagira Bwana Mushakamba inzira n'imwe, kereka yiyunze na ARCM 23, kuko ikigaragara intare zabarushije imbaraga. vuga uti hari umuntu uherutse kumbwira ko ngo mwirahira rya Tshisekedi bari baje gufata amafarashi y'Umushaki, ngo none babuze aho bayanyuza bayasubizayo. Ubu baracyayafite i Kinshasa? Baracyayafite, yabuze ukwaza kubera ko aho yabaga ntihakiri mu kwawo, ntihakiri ahabo rwose. Izi mfu rero z'abajenerali Bwana Sentama n'abakoroneri n'abandi bakomeye cyane, ko bamwe nagiye mbona barabitaga ba seigneur de guerre, nk'abantu bari bakomeye ku rugamba. Izi mfu ziri bugaragaza iki? Cyane ko hanapfamo aba autoproclame
basa nkaho ari bo bari ibyiringiro bya Fardc cyangwa bya Tshisekedi. izi mfu icyo zaba zigaragaza ni intege nke no gutsindwa kwa FRDC nabo bafatanije bwana Mushakamba. Ntabwo ari FRDC gusa, nimvuga FRDC wumve benshi, wumve abacanshuro, wumve Samediarasi, wumve abarundi, yego, wumve Blackwater, wumve Wazalendo, wumve bariya bose bamwe bafatanya na FRDC bwana Mushakamba. Uretse ko nabonye na MONUSCO nayo ishaka kubarirwa muri bariya bantu bwana Mushakamba, ndabona ishaka kwishyira mu mubare nayo nyine izagenda nkabo. Bwana Sentama, uku gutsindwa waruvuze kwaba ariko gushobora kuba kwatumye Tshisekedi yabangira ingata akajya kureba Museveni aho M23 yagiye ituruka, aho Tshisekedi yohereje abajya kuganira na M23 byamenyekana Tshisekedi agasubira inyuma akamufunga, gusa yaje kumufungura na mugira umwere, aho byagiye bivugwa kenshi ko indege za Angola zitwara aba M23 bajya kubingingira gusubira inyuma cyangwa se kureka kurwana zihagurukira. Bwana Sentama, uru rugendo waba warukurikiye byifashe bite? Uru rugendo narukurikiye bwana Mushakamba. Icyo namenye nuko babanje no kuganirira ku kibuga cy'indege cya Entebbe, ariko barangije baza kuhava, noneho bajya mu biganiro byihariye byabo bombi muri Presidence ya Uganda. Inkuru nayibonye, mfite inkuru ibivugaho mu rurimi rw'icyongereza. Ni inkuru igira iti this Wednesday at 2 p.m. local time, Congolese President Felix Antoine Tshisekedi Chilombo was welcomed at the presidential palace in Entebbe by his Ugandan counterpart Yoweri Kaguta Museveni. Kuri uyu wa gatatu isaa 8 za nyuma ya saa 6 ku isaha y'i Kampala, yego, Perezida wa Congo Antoine Felix Tshisekedi yakiriwe na mugenzi we wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni i Entebbe, niho yamwakiriye. Noneho inkuru ikakomeza igira iti this one-on-one meeting, ukuvuga iyi nama ya babiri, umwe ku wundi, planned as part of a working mission, yari yateguwe nk'uruzinduko rw'akazi, yego, is a part of dynamic of reinforced military cooperation between the two countries. Ni uburyo bwo kongeramo imbaraga no gukomeza ubufatanye bwa gisirikare hagati y'ibihugu byombi, with the aim of stabilizing the Congolese provinces of Ituri and North Kivu, marked by persistent insecurity. Ni uburyo bwo kongeramo imbaraga mu bufatanye bw'ibihugu byombi mu kugarura umutekano n'amahoro muri Congo, mu ntara ebyiri arizo Ituri na Kivu y'Amajyaruguru bihora mu mutekano muke w'urudaca. Inkuru rero igakomeza iti according to our colleagues from the Presidential Communications Unit, dukurikije ibyo twabwiwe na bagenzi bacu bo mu itumanaho ryo muri Presidence ya Repubulika mu gashami k'itumanaho, the formal reception took place in accordance with diplomatic customs. Kwakira uyu muyobozi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo byabaye mu buryo busanzwe bwa kidiplomasiya bwo kwakira
bamwakiriye mbese mu buryo busanzwe bwa kidiplomasiya. And the two heads of state then retired to the presidential lounge for private discussions. Ubwo noneho bamaze kumwakira Entebbe, nyuma yaho baje no kuhava bajya mu kwa Perezida Museveni, kuvuga kwa Perezida muri Perezidanse, kugira ngo baganire bagirane ibiganiro byihariye bombi. This meeting comes 2 weeks after a meeting to evaluate joint operations between the armed forces of the Democratic Republic of Congo, FARDC, and the Ugandan People's Defense Forces, UPDF, in Kinshasa. Numva ko Kinshasa hari haherutse kubera inama yo gusesengura ngo barebe, hari hashize ibyumweru bibiri habaye inama yo gusesengura ngo barebe aho bageze, nko gusuzuma imikorere y'aho bageze muri bwa bufatanye bwa iriya operasiyo niyo bise Shuja, operasiyo Shuja, iriya ihuriweho na FRDC na UPDF ya Uganda. Iyi nama rero ije nyuma y'ibyumweru bibiri, inama y'ibyumweru bibiri yasuzumaga aho iyo operasiyo bahuriyeho igeze. The meeting aimed to review the progress of the joint offensive against armed groups, including the ADF rebels active in Eastern DRC. Iyo nama yabereye Kinshasa yari igendereye kugira ngo irebe, barebe aho bageze, barebe intambwe bamaze gutera muri operasiyo ihuriweho yo kurwanya ADF. ADF ngira ngo urabumva bamwe b'inyeshyamba uriya mutwe bavuga ukomoka muri Uganda ukorera muri Congo, ufitanye isano na Isilamu n'abaterabwoba ba Isilamu. Yego. Noneho inkuru igakomeza iti President Tshisekedi is accompanied by a strategic delegation composed of the Minister of Infrastructure, Alexis Kisaro, the High Representative for the Rwanda Peace Process, as well as the Chief of General Staff of the FARDC and influential members of his cabinet. Wango intumwa yagiye ayoboye rero Tshisekedi abo yajyanye nabo, ngo ni delegation ikomeye cyane iremereye, igizwe na Ministre w'ibikorwa remezo witwa Alexis Gisaro, uramwibuka ngira ngo wo mu bwoko bw'abanyamurenge, abanyamurenge b'ubwoko. Hakaba abayobozi bo hejuru bahagararira Congo muri ya nama ya Rwanda. Ko ntabwo bababuza amazina, sinzi niba Ministre Kayikwamba n'abarimo. Kayikwamba ntarimo kuko ari mu Bwongereza. Ubu rero ikigaragara abajyaga bajyana nawe muri Rwanda nibo bari muri aba ngaba, kuko baravuga the High Representative of the Rwanda Peace Process. Noneho hakaba harimo n'umukuru wa Etat Major wa FRDC, hamwe n'abandi n'ibindi bikomerezwa, influential members of his cabinet, n'ibindi bikomerezwa byo mu biro bya Perezida Tshisekedi. Noneho inkuru igakomeza iti the presence of this team reflects the importance of this meeting for the Congolese government, both in terms of security and regional development. Uvuga ngo abagize izi ntumwa yarayoboye bagaragaza uburemere mu bijyanye n'umutekano noneho n'iterambere. Yego. Ni ukuvuga yajyanye abantu, yibanze ku bantu barebana n'umutekano ndetse n'iterambere muri aka gace. Noneho inkuru igakomeza
irakomeza wihangane iri hafi ku musozo. Mhm. This summit focuses mainly on the assessment of joint operations in Ituri and North Kivu, a region plagued by recurrent violence perpetrated by local and foreign armed groups. Iyi nama y'isome inama y'abakuru b'ibihugu yibanda ku gusuzuma aho iriya joint operation, iriya mikoranire ya UPDF na FRDC muri Ituri no muri Kivu y'Amajyaruguru, aho igeze noneho, aho igeze kuko utu duce ari uduce tuzonzwe n'ibikorwa by'iterabwoba n'ibikorwa by'iriya mitwe y'iterabwoba, cyane cyane harimo imitwe y'imikongomani, niba navuga imikongomani ikomoka muri Kongo ndetse n'ikomoka mu mahanga. Noneho igakomeza iti the military collaboration between the DRC and Uganda aims to secure the border region, thus allowing a return to stability for the civilian populations. Ubufatanye bwa gisirikare hagati ya Kongo na Uganda bugambiriye kugarura umutekano cyane cyane kuri kariya gace bahuriraho, bahaniraho imbibi, noneho bikaba byafasha abasivile kuba bagaruka, kuba batambuka, abasivile b'abakongomani bari muri Kongo, muri Uganda nako b'abakongomani bari muri Uganda, cyane ko hari impunzi zitari nkeya. Yego. Bakomeza ati this partnership is also seen as a means of strengthening cross-border security and preventing infiltration of armed groups into both countries. Ubu bufatanye bunagaragara nk'aho ari uburyo bwo gukomeza umutekano wambukiranya imipaka, no gukumira ubucengezi bw'imitwe yitwaje intwaro mu bihugu byombi. Noneho ngeze ku kanyuma, this meeting in Entebbe is also part of the Rwanda peace process. Iriya nama ngo ni nk'agace k'ibiganiro bya Rwanda, which advocates enhanced cooperation between the states of the Great Lakes region to counter security threats. Ni nk'agace k'ibiganiro bya Rwanda gakorera ubuvugizi mu rwego rwo kuzamura ubutwererane hagati y'ibihugu byo muri aka karere k'ibiyaga bigari, mu rwego rwo gukumira ibihungabanya umutekano. The Rwanda process, supported by several regional organizations, including the African Union, remains a strategic framework for stabilizing this area. Ngo ibiganiro bya Rwanda bishyigikiwe n'imiryango itandukanye, harimo n'ubumwe bwa Afurika. Nibyo byonyine, niyo ngamba yonyine yo kuba hagaruka amahoro muri aka karere. The High Representative of the Congolese Head of State for the Rwanda process plays a key role in coordinating diplomatic and military actions related to this initiative. Ngo abayobozi bo hejuru bahagarariye Kongo, yego, abayobozi bo ku rwego rwo hejuru bahagarariye perezida wa Kongo mu biganiro bya Rwanda,
umuhagarariye mu biganiro bya rubanda yego afite uruhare rukomeye mu guhuza diporomasi ibikorwa bya diporomasi n'ibikorwa bya gisirikare bijyanye n'ibyo biganiro bya rwanda. Ni ukuvuga ariko ni nabyo iyo ubirebye urabona ko Kayikwamba minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo nk'umuntu ubakuriye ziriya ntumwa za Kongo i Rwanda yego agera n'aho yanga kandi ntibikunde akanga ibyo impuguke za gisirikare ziba zagezeho kandi bikemerwa, bivuze ngo afite uruhare rukomeye mu guhuza ibikorwa bya diporomasi n'ibya gisirikare mu bikorerwa i Rwanda. Inkuru rero nahirangirira, ariko hari aho bavuze ko baganiriye by'umwihariko umwe kuri umwe, ibi ni ibyaba byagiye ahabona. Kuba yagiye guhuruza rero ntabwo bishobora kugaragara aha ngaha, cyangwa bashobora no kubivuga mu kinyabupfura bwana Mushakamba, nabyo bakabyita kuba babyita ko ari agace k'ibiganiro bya rubanda. Urumva ko aho ngaho batabura kuganira, akavuga ati noneho bamereye nabi hariya muri Warikaripingi. Nibyo bwana Sentama, ikintu abantu bagomba kumenya, si rimwe si kabiri abayobozi bo muri Kongo bakomeye bavuga ko Uganda itera inkunga M23, cyane ko n'abasirikare ba M23 batera bari baturutse muri Uganda, benshi barahungiye muri Uganda, by'umwihariko kizigenza nyakubahwa General Makenga, ndetse kandi bavugaga yuko n'umuvugizi wa guverinoma ubwe yivugiye ko bateganya kuba bafatira ibihano Uganda, ndetse na za raporo za ONU barazisigirije bemeza ko koko Uganda ifasha M23. Rero kuba Kongo ihaguruka ubwayo, Tshisekedi akihagurukira akava i Kinshasa akajya Entebbe i Kampala, bisobanuye ko agiye guca bugufi avuga ati mutwingingire M23, nimwe muvugana nayo, ni mwebwe mufitanye umubano nayo, muyifiteho ijambo. Icya kabiri abantu bagomba kumenya, Museveni ubwe tugendeye kuri kiriya kintu bitwaje cya operasiyo Shuja cyo kurwanya ADF, ni gifitiye inyungu Uganda kurusha kugirira inyungu Kongo, bitewe n'uko ni abantu bangiriza umutekano wa Uganda. Yego, ni abantu bahangayikishije Uganda kuko ni abantu barwanya Museveni. Museveni niwe agakwiye gufata iya mbere, agahaguruka akabanza kujya i Kinshasa avuga ati twongere izihe imbaraga kugira ngo tuvugutire umuti iki kibazo cya ADF. Rero kuba Kinshasa ari ihaguruka ikajya hariya ni ikigaragaza ko ari ibabaye kurusha Uganda. Ikindi ni uko bigaragaza ko ikibabaje kitari mu biri kuvugwa ako kanya, cyangwa mu biri kwerurwa, mu byo bari kwerura bavuga. Ikindi abantu bagomba kumenya, Museveni uru ruzinduko, buriya ibikorwa byinshi byaravugwaga bikategurwa, tukumva ngo umugaba w'ingabo Muhoza azajya Uganda, Muhozi nako azajya Kinshasa, Chiwewe azajya muri Uganda, akaba ibintu biteguye, kuko si rimwe si kabiri twumva ngo umuperezida azajya ahantu bigategurwa, si rimwe si kabiri Tshisekedi ajya ahantu byateguwe. Ariko ibi ngibi biratunguranye, byari byaragizwe ibanga, bibaye kuri finali, twavuga ngo tubimenye byabaye bihita biba. Ibi bisobanuye ko Tshisekedi yabonye bikomeye, apanga ibintu bye bwite, araceceka ahamagara ati wowe kabyarawe wamfasha iki? Ariko ndabizi ko n'ubundi Museveni ntabwo akunda kwisubiraho ku ijambo. Ukuri yavuze nuko M23 ikirwanira gihari, kandi ko niba ataganira na M23 igisubizo kitazaboneka, nk'uko Museveni yabivuze kenshi. Bwana Sentama, Museveni yavuze ikintu gikomeye agira ati M23 irwanira uburenganzira bwayo, kandi ibintu nka biriya iyo hatabayeho kwemera kuganira na ba nyiri ikibazo, birangira imbaraga za gisirikare arizo zikoze impinduramatwara. Ibyo ni ibyo Museveni yavuze.
bwana Sentama ikindi kintu abantu bagomba kumenya tugendeye ku biganiro bya Rwanda biri kuvugwamo, buri kantu bari kwitsa ku bya Rwanda niba barashinjaga u Rwanda gufasha M23 bakaganira n'u Rwanda bakabeshya ngo bari kuganira na M23 ngo agahenge kemeranijweho n'u Rwanda, bo bemeranije n'u Rwanda ngo karubahirizwa na M23, ako gahenge ntikabeho. M23 ikavuga ko idahagarariwe n'u Rwanda, u Rwanda narwo rukemeza ko rudahagarariwe na M23 ndetse rugasobanura amanyanga n'ibinyoma bya Kinshasa nk'uko mu kanya turi bubigarukeho Nduhungire yabishyize ku karubanda. Bwana Sentama aragira ngo nkubwire ngo barashaka kwitwaza kugendera muri wa mutaka wa Rwanda, barebe ko binginga M23 igahagarika imirwano hatabayeho kuganira nayo biciye kuri Uganda, noneho bahagarika bakavuga bati u Rwanda rwemeye ka gahenge rwabwiye M23 ngo reka kurwana. Harimo amayeri n'amacenga menshi cyane, ariko n'ubundi ashobora kurangira nta kintu agezeho, kandi natagira icyo ageraho uzabona ko noneho bizahita bizamba n'ibyari bigezweho bikazamba hagati ya Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa nubwo bikigoye ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakikuraho Uganda, kuko muri aka karere kwikuraho imbaraga z'u Rwanda noneho kwikuraho n'iza Uganda uba wishyize mu kangaratete gakomeye cyane bwana Sentama, ndetse n'iza Kenya ntazo afite usibye za Tanzania zimubeshya, ndetse n'iz'u Burundi zidafite imbaraga zidashinga, ndabivuga kuko birigaragaza. Rero bwana Sentama nyiri kuri biriya bya Rwanda ikiriho ni kimwe, bajyaga bavuga ngo UPDF ifite ingabo zirwanira M23, M23 itorezwa Uganda, UPDF yohereje abajya gutoza M23. Ibyo ngibyo ba Bicombero n'abandi bagiye babivuga, hari n'abasirikare n'abayobozi bakomeye muri politike Kinshasa bagiye babitangaza. Ibi ngibi rero bigiye kugaragaza guseba kwa Kinshasa muri ibi bibazo by'umutekano muke, bitewe no ko bagiye bavuga amagambo menshi atagira rutangira, ugiye gusanga bagiye kujya bayivuguruzaho. Ikindi bwana Sentama wenda nakongeraho, muri buko ingabo za Uganda zaje kenshi muri Kongo zije kugarura amahoro, ariko zije muri EAC zirirukanwa zinashinjwa gukorana na M23 cyane, kenshi biravugwa bitari rimwe bitari kabiri bitari gatatu bitari kane. Rero kuba abantu mwashinjije mukanirukana ku butaka bwanyu ngo bafashe M23, kuba uyu munsi uri kujya kuvugana nabo noneho perezida akahaguruka akajyayo, hari ikindi kintu kibyihishe inyuma kandi kigaragaza ko ari ikibabaje Kongo. Ikindi wenda ngana nko ku musozo, bwana Sentama abantu bagomba kumenya, mu biganiro bya Rwanda ndetse no mu biganiro bya Nairobi nabyo tujye tubyibuka, Uganda yabaga ihari cyane mu bya Nairobi, ikagaragaza urukande ihagazeho, ikagaragaza ko ishyigikiye M23 n'icyo M23 irwanira, ariko Kongo ikabasuzugura. Rero birababaje cyane, biteye isoni cyane nubwo Kongo itagiseba kumva ngo abanyekongo ba imbere ya Uganda n'ibindi bihugu byo muri EAC bazunguje umutwe bagasuzugura EAC n'ingabo za EAC, noneho bari kujya gushaka ibihugu byo muri EAC bavuga bati mwoka byaramwe mudufashe. Bwana Sentama, ndumva ibitekerezo byanjye cyangwa ubusesenguzi bwanjye kuri iki kibazo kuri iyi ngingo ari ibyo. Nshobora kongeraho ibintu bibiri bwana Mushakamba. Yego. Rwanda nibaza ko Rwanda ntabwo ari umugabo ugerekwaho undi, ntabwo ari umugabo ugerekwaho undi ku buryo Tshisekedi yahaguruka akavuga ati noneho Rwanda kugira ngo ibe Rwanda yuzuye reka nyigerekeho Kampala. Ikindi nkunganiye, nubwo barimo kuvugamo Rwanda, nta ntumwa ituruka i Rwanda ihari kandi nibo bahuza. Yego, komeza nta kibazo. Icyo nkomeza mvuga rero ni uko ubyibuke buriya tujye duhuza ibintu n'ibyabibanjirije, ko buriya haba hari impamvu. Uribuka Karembe ifatwa? Yego.
yarahamagaye yaratelefone yaratabaje kuri telefone bwana Mushaka buriya ntabwo amagambo umuhuza yavugaga ntabwo ari amagambo ashingiye ku busa yari yatabajwe n'umuhuza yaravuze ibi by'ubusa ariko yari yatabajwe yatabajwe ari uko babonye Karembe ifashwe hazamutse amajwi ya sosiyete sivile hazamutse amajwi y'abari abadepite bakomoka hariya barimo ba Wirimishiki wo muri Warikare n'uwitwa Minubo barasakuje baranditse bagize bate babwira leta bati nimudahaguruka biraza gukomera Tshisekedi amenya ko bizakomera ariko bamubwiye bati burya Karembe iyo uvuze Karembe hariya ushobora kwinjirira hariya n'ikisangano ukazahagera bityo hakaba hafashwe intara ya Copo intara ya Copo nayo igahereza uwere zombi yego banaho bikaba Karembe yanamanuka ikagera Maniema ikagera na Sud Kivu ibyo abibonye rero nibwo akangutse atabaza Angola abona nta gisubizo kivuyeyo urazi umuvugizi wungirije wa AFC 23 AFC ishami rya gisirikare AFC 23 yavuze ati Angola tuyizi nk'umuhuza w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo tuyizi nk'umuhuza wa AFC 23 na Kongo hariya rero igisubizo yashakaga ntacyo yabonye noneho aravuga ati reka nshaka indi nzira yego inzira yashatse rero nta yindi niriye ikigaragara ibi bashobora kubivuga nk'urwiyerurutso ibi bakabivugaho ariko icy'ingenzi kimujyanye agiye kuvuga ari ukuvuga ati ndaremerewe ndakomerewe yego bwana Mushakamba twibuke ibintu bya politike uriya mugabo wa Afurika y'Epfo amerewe nabi ingabo ze zafashwe wabonye ko yaje i Kigali arongera arazenguruka Kampala bwana Mushaka agiye i Kampala nibwo twabonye SAMIDRC irimo igenda bigura intege muri iriya mirwano niko byagenze ntikirwana ntabwo twamenye ibyahavugiye nta nubwo twabashije gusomera urwandiko mu ibahasha ariko ikigaragara hari icyagabanutse aho yaviriye hariya yego undi nawe rero arazamutse abonye umuriro ushyushye kuko abonye amaze kubura byinshi abasirikare barimo baramuvaho imitungo bavanaga hariya harafunzwe ntiyagerayo aravuga ati wakwigira inama nkajya kureba uriya musaza ni inararibonye muri Afurika ni inararibonye muri aka gace hari ibyo yamfasha bwana Mushaka nkaba mbona rero icyamujyanyeyo harimo n'ifatwa ry'ibice bya Warikare kuko habamo ibya Rwanda kuko ikibinyemeza ni uko iyo bavuyeho buri gihe Rwanda ibyo bagezeho babisubiza inyuma bakabivuga uko bitari bakabigoreka nibyo ngibyo nagira ngo nongereho ariko ikindi nakongeraho rero reka ngaruke kuri uriya musaza waruvuze reka mwite umusaza kubera imyaka agezemo ni umuntu w'umugabo w'ingirakamaro bwana Mushakamba nibuka ibyo yivugiye yaravuze ati 2012 na 2013 bariya abahungu avuga M23 iva hariya suko yari yatsinzwe yego mwarambeshye ndayibeshya yego none mbafitiye ideni bafitiye umwenda kuko nababeshye bagoma bari bayifashe bayivamo bikuramo murangije murabubikira murabarasa ariko ntimwari no kubashobora kuko byabaye ngombwa ko bahava none ikibazo cyabo mwaragicecetse ntabwo mwagikemuye none baragarutse urambwira ngo mbabwire iki hari amasezerano wasinyanye nabo utashyize mu bikorwa warabatumiye mukagira ibyo mwumvikana ntubyubahirize ibi rero ibi ngibi nibyo mbona bishobora gutuma uriya musaza atayivuguruza akamubwiza 8 ngira ngo kubwiza umuntu 8 ni ukumubwiza ukuri yego
ni icyo ngicyo nongeragaho bwana Mushaka. ndaza kukubaza wenda nongeraho nanjye kuza kongera akantu gatoya ariko ndaza kukubaza ikibazo. Iyo urebye ku ikarita cyangwa se ukareba urasanga umupaka cyangwa se imipaka isigaye, ingano y'umupaka uri hagati imipaka boda ya Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hafi aharenga 1/2 cyangwa se 1/2 cyose, aharenga 1/2 ubu ngubu hari mu maboko y'intare za Sarambwe. Wenda niyo haba hatari 1/2 ariko boda zo muri genda abona twabara nka 1/3 kuko bigera hejuru bikagenda aho bihurira na South Sudan. Wenda reka tubare 1/3. Yego, reka tubare 1/3 kuko iyi nuza ni nini cyane. Ariko imipaka y'ingenzi icaho ndetse inahura n'ahantu hava amabuye n'izindi mari zikomeye M23 yarayifashe. Kongera ngo umupaka wa Ishasha warafashwe, umupaka wa Bunagana warafashwe, bisa nkaho ongeraho na Kitagoma. Yego, na Kitagoma yarafashwe, kandi iyo ni imipaka ikunda kuvugwa cyane. Arajya gutakamba iki yaranze no gutakambira abagifite imipaka ibahuza nabo, ibahuza ihuza M23, n'uvuga ngo imipaka yindi M23 ikeneye iyihuza n'ibyo bihugu ntibari kujya gutakambira ibyo bihugu by'imipaka M23 ikeneye, ahubwo bari gutakambira aho M23 yamaze gufata bwana Senama. Biriya ni ikikwereka ko hari ibiryo byari bibatunze byanamufashaga mu byo yakoraga byose. Reka mpere wenda hafi yenda nguha urugero rumwe. Hari umusaza genda namuzi kuko twaraturanye, ari mukuru nari umwana muto. Muzi ndi muto, nza kongera kumubona ngeze mu mujyi wa Bukavu. Hari umusaza witwa Edouard Mwangacucu. Yego, uriya musaza yari afite ahantu acukura amabuye y'agaciro yarahahawe na leta. Aho ni muri Rubaya. Umugabo arabireba biramuryohera, aravuga ati ariko ubwo yohejwe n'abitwa ba Ndayishimiye Justin n'uwitwa Seninga. Arabireba biramuryohera, amushakaho impamvu aramufunga. Arabyigarurira azi ngo agiye gukira, hari icyo bizamufasha. Uyu munsi ntabyo afite. Yego, uyu munsi ntabyo afite. Hari ahandi aho bita Somekivu, ni muri Rucuru, ziriya nzira zerekeza Kanyabayonga za Kibirizi, bityo hariya naho harafashwe. Aho yari asigariye ni Pinga, nabwo bakagwa kuri kariya kabuga k'indege bakatwara ibyo batwara. Uyu munsi rero nabyo birabuze. Ikibuga cy'indege barakimwambuye. Barakimwambuye rwose. Yego, ubu ngubu naho ntibikunda. Akareba noneho abamubwira bo ku ruhande ari amajwi azamuka, akamubwira ati uratinda gato, ikindi kigega nacyo kiragenda muri Copo. Yego, muri Kisangani. Hari ahitwa muri Kiromoto, aho bita ngo ni minere ya Sieruveri, urayora ucukura urayora. Yego, yora zahabu. Ni ahantu hazwi. Aho hari muri iriya ntara. Yego, kavuga ati ejo bundi naho hagenda. Saho honyine sizi Kivu yagenda, Kivu y'Amajyepfo, Maniema yagenda, n'ahandi. Agasanga rero ntahasigaye. Ariko nanone nkagaruka, avuga ni nubwo afite ibibazo nk'ibyo byose, ni wa mugabo ugira ibibazo akabigerekaho ibindi. Ejo agize atya afunguye urubanza rw'itegeko nshinga. Narwo ruraza kuba urundi rubanza rwigereka ku rwo yari asanganywe, noneho bibyara ikintu cy'ikirunga gikomeye gishobora no kumuhitana. Yego,
gishobora kumuhitana, gishobora hari baririmbye igihe kinini barikanizasiyo niba warumvise amagambo ava muri Katanga kiriya kintu yazanye kindi gishya mu rundi rugamba noneho rushobora kwihutisha barikanizasiyo. Yego, nicyo nagira ngo nongere. Bwana Sentama, ese akabazo ka nyuma kandi katari butinde, ese urabona Tshisekedi Museveni namutegeka cyangwa namuhatira kuganira na M23 azajya kuganira na Nanga na Makenga yakatiye urwo gupfa? Tshisekedi rero uko mubona yaba uganira n'ababa yaraganiriye mbere. Tshisekedi ndamubona nk'umuntu utumva. Yego. Yaba umuntu wumva aba yarumvise kera. Kuko si ubwa mbere ari buba bimubwiye. Si n'ubwa kabiri. Kubw'iyo mpamvu rero simubona yagiye kuganira nabo pe, maze kumubona. Maze kumubona buriya n'umugabo yarishoye ari hagati. Hari abasahurira muri iriya nduru b'abakongomani bamutegereje. Yego. Avuga bati yibeshe aganire nabo. Akareba je nigeze kuvuga urugero rw'impyisi bahaye intosho ishyushye bayibeshe ngo ni inyama. Zigeze mu muhogo inanirwa gucira, inanirwa no kumira, iti mire umuriro, ncire inyama. Yego. Nawe rero ari aho hagati gutyo. Buriya ni wa muntu ntabwo ibirenge bye ntabwo biri ku butaka kugira ngo agire umuntu w'umujyanama umuha inama. Yego. Buriya ntibigutangaze ashobora kuva kwa nyakubahwa Museveni ukamwumva wenda yagiye kwa Ramaphosa, ukamwumva yagiye ahandi, ukamwumva yagiye ahandi, ukamwumva yagiye ahandi. Yego. Ariko kumubona yicaranye n'abo bafitanye ibibazo nta na rimwe uzamubona rwose. Atinya ibiganiro ahari. Atinya kubwizwa ukuri. Bwana Sentama, reka twongere twinjire ku yindi ngingo ariko none dugendeye ku kibazo. Ese urabona ibyo akeneye kuri Museveni n'ibidakunda azavuga ati na Uganda yanze gukura ingabo zayo muri Kongo nk'uko yabyitwaje ku Rwanda, nduhungireho akaba akomeje kubatamaza? Ibyo ashaka natabibona kuri Museveni, niyo yanabibona ibyo ashaka, ariko simbona Museveni yamuhaye ibyo ashaka. Kuko igisubizo azamusubiza cyangwa yamusubije, kuko ubu yamusubije gishobora kuba atari cya kindi ashaka. Yego. Kuko Museveni nawe afite uri umugisha inama, ariko afite n'abandi avuga ko ari mu mwenda bitewe n'ibyo bavuganye mbere. Ndetse n'umuhungu uyoboye ingabo zose za Uganda yaravuze ati ngewe General Makenga ndamwemera. Ngo aramwemera cyane. Atarwanira ukubaho kwa gakondo y'iwabo. Yego. None nduhongereho ati nta ngabo mwikwitiranya kuba gukuraho ingamba z'ubwirinzi no gukura umutwe cyangwa se nawe numvaga bakoresha ijambo trupe y'ingabo z'u Rwanda iri muri Kongo, ati ahubwo iyo ntayihari ntaba hari ibyacu n'ibyo ku mupaka. Nguko niko yamubwiye, ariko umuzungukazi yamuhatirizaga amubwira ati ni iki bivuze cy'ubwo bwirinzi ni iki, undi akamusobanurira. Wenda nuko tutabonye ikiganiro cyose, ariko iby'ingenzi buriya byari biriya. Ariko ikigaragara jewe iyo mbonye abantu babaza kuriya hari icyo mbibazaho Bwana Mushaka. Dusubiye mu mateka, ibi bibazo birimo biteranya ibihugu hano mu biyaga bigari, ushobora gusanga bariya abantu aribo bikomokaho, bariya bababaza kuriya. Ushobora gusanga ari hariya bituruka. Ngira ngo ejo bundi nibwo twarimo tuganira tuvuga pinga, nkubwira ni hari ahantu inzuzi ebyiri zihurira bita ku kivumu cya Rwabugiri. Yego. Bivuze ngo
ibyo bice byatuyemo abantu b'abanyarwanda babibayemo, bakasa imipaka bayibakatiraho. Bayibakatiyeho ntabwo bababwiye bati yenda nimuva aha ngaha mujyi wanyu, ariko birumvikana iyo bababwira ngo muva aha ngaha mujyi wanyu bari kubasubizanya n'ubutaka. Nta nubwo noneho bababwiye bati guhera uyu munsi yenda babemere bavuge bati noneho kuko tubakatiyeho ubutaka mwibonye aha ngaha mwisanze aha ngaha namwe muri abenegihugu nk'abandi aha ngaha. Ugasanga rero ibyo bibazo birahari. Yego. Ikindi nakubwira, buriya ibi bihugu ubona byose nta bihugu bidafite icyo kibazo. Hose kirahari. Ariko uburyo bagikemura nibwo butandukanye bwana Mushakamba. Yego. Kongo niyo yafashe uburyo bwo kugikemura bugayitse, bubi navuga ngo ni bubi, buteranya abantu, buteranya bene gihugu. Yego. Kuko ntabwo wabwira umuntu uri kuri gakondo ye ngo uri umunyamahanga noneho wemere uwahamusanze nyuma wanahamwirukanye, umushyigikire mufatanye mu mwirukane. Icyo gihe ubushoje intambara. Yego. Nicyo kibazo Kongo ifite. Ibyo rero igisubizo yakura hariya, igisubizo yakura kwa Museveni, ibyo Minisitiri Nduhungirehe yasubizaga uriya muzungu, ibi byose ni ibintu bigenda bigahurira hamwe, ugasanga abantu ntabwo bashaka kubyumva. Ntabwo babyumva, ntabwo bashaka kumva ko uriya muntu urwana hariya ari umwenegihugu, arimo arwanira uburenganzira bwe. Ntabwo bashaka kumva ko u Rwanda rufite ubwo burenganzira bwo gushyiraho ubwirinzi ku mbibi zarwo. Kuko tujye tubigereranya n'ibihugu byabo bariya babaza kuriya. Bariya nibo batera mu mahanga bagakuraho abaperezida b'ibihugu. Bakanabica, bakabahirika, bakanabica. Bariya nibo batezaho ibibazo bariya babaza kuriya. Ariko noneho igihugu kirinze ku mupaka wacyo bakakireba nabi ngo cyakoze amakosa. Babumva muri Afurika ntawe ukwiye kwirinda kandi bo birinda. Akwiriye gutega ijosi bakarishwangurura bakarikuraho. Ubundi agatabaza ati mudutabare bazungu. bakazana za biswi, bakazana n'iki na bya bishyimbo byitwa rantiye ngo baramutabaye. Ibiri gupfira muri stoke zabo bikaza kuri bikaribwa nabo ngabo. Burya ngo abari ibiryo by'inkoko bwana Mushakamba. Ni umushinga wabo, ni proje. Ibi rero ngewe nshima cyane Minisitiri Nduhungirehe yasubije neza cyane. Kuko igihe icyo ari cyo cyose ubwirinzi buhoraho. Yego. Kuko niho wabaho utirinda. Kubera iki noneho bahatiriza ngo ubwirinzi nibuve? Bamaze iminsi banarira ngo ikibuga cy'indege cy'u Rwanda kirarinzwe ngo cyashyizweho airdrome. Kitarindwa, ibyabo ntibirinzwe. Ibyabo birashya buri kanya, indege zishya nk'uko uruhinja. Ndavuga zishya buri kanya ni za Kongo, ariko buriya ugiye nko ku bibuga by'indege bya biriya bihugu bindi biriya by'abazungu. Birinzwe kubi. Ni nabo baduha ubwo bwirinzi. Kubera iki bumva ko birinda abandi ntibirinde? Yego. Bwana se ntamangira ngo birasobanutse abantu. Ahubwo bwana Mushakamba. Yego. Hari ikintu mpora nibaza ntarumva, sinzi wenda kereka ntituzayikora ikiganiro cyihariye cyabyo. Kubera iki ujya kubona igihugu runaka ugasanga kirabwira igihugu cya Afurika ngo nimukore ibi? Nategereje igihe nabona igihugu cya Afurika kibwira igihugu cyo mu bazungu ngo nimukore ibi, ntabwo ndakibona bwana Mushakamba. Turacyari insina ngufi. Ariko ngira ngo Israel yabaye urugero rwiza, barayibwira ngo kora ibi, kabaca amazi kababwira ati ntibishoboka turi kwirinda, kandi bikarangira bacecetse, ndetse ikagera naho ivuga ati mwebwe ntibikwiye no gukandagira ku butaka bwacu. Mwumvishe ko banze ko nuza wawe ni akandagirayo. Nabonye Mahamatu Faki yabandikiye nawe yanditse avuga ko bibabaje kubona bangira umuryango w'abibumbye gukandagirayo. Ariko se niba umuntu buriya nka MONUSCO niba yarakandagiye muri Kongo ikaba imaze imyaka irenga 20,
uvuga ngo ije gucunga amahoro, kurinda amahoro akaba ntayo mu gice irinda. Israel none igiye no kubirukana ahubwo n'abahari. nanjye nabirukana rwose mfite ubwo bubasha. U Rwanda rwagiye rubabwira ati mugende, nyuma bakagaruka baciye bugufi bemeye kugendera ku murongo ngenderwaho w'u Rwanda. Bwana Sentama, niba ntacyo wibagiwe cyangwa se ntacyo nkubangamiyeho, twakomeza noneho tukajya kuri iyi ndege kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye gutanguranwa, narigiye kujya ku ya 5 kandi hari ya 4, yagiye gutanguranwa mu Bwongereza. Ubwongereza nibwo bugiye kuyobora akanama k'umutekano ka Loni. Ubu ngubu kuva rwose ku munsi w'ejo ndakeka cyangwa se ejo bundi, none ubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yateye amatako irangije ijya kubabwira ati gupfukama iti mugerageze mudushyire igitutu kuri M23, kandi M23 nayo yo kubwayo ahubwo igiye guca ikinyafu ikubite MONUSCO ibavire mu butaka, dukurikije ibibazo bafitanye n'ibyaha bari kubashinja. Ibyo ngibyo byo ntibiza kubura Bwana Mushakamba, kuko umuntu niba aje kukwirukana iwawe nta kindi cyakurikiraho Bwana Mushakamba. Umuntu yazi iwawe akakubwira ngo sohoka, agusanze iwawe Bwana Mushakamba. Hari umugani w'igifaransa noneho mbere yo kubwira uwo mugani, yego, agusanze iwawe akakubwira ngo jya hariya mutungisha utubiswi njye nkugaburira intica ntikize. Yego. Bwana Mushakamba, uwo mugani w'igifaransa uravuga ngo kandi ukoreshe muvuge mu rurimi rw'igifaransa, abacyumva nabo ngabo tuvuga barimo baracyumva ko bajya badukurikira. Uwo mugani uravuga ngo le charbonnier est maître chez soi. Bisobanuye ngo n'umutwitsi w'amakara aba ari umwami we, uko yaba ameze kose. Noneho rero umuntu araje ati vi wawe, urava iwawe ugiye Bwana Mushakamba. Bwana Sentama, Kayikwamba Wagner, uyu mu minisitiri w'ububanyi n'amahanga, kujya gutakamba cyangwa gupfukamirizwa mu Bwongereza, ntago byabigaragaza ko Kongo yabaye nka wa mwana wagizwe bajeyi? Yagizwe bajeyi, ariko nawe azabizira rimwe, kuko amarira ya Kongo ubona buri gihe adafite ishingiro. Yego. Ni amarira barira bavuga bati nimuduhanire kanaka, nimuduhanire kanaka, nimutubwirire kanaka asubira inyuma. Buriya hari umuzungu wabivuze neza, uzashaka iyo video nyiguhe. Kongo nta kindi kiyishe, ni irresponsibility ya leadership. Kuvuga ubuyobozi ntabwo bushoboye inshingano zabwo, ntibushoboye. Ngira ngo duhaye igisubizo cyuzuye kuri iyi ngingo. Yego Bwana Mushakamba, ariko ukukurira aya marira mu Bwongereza, amarira mu Burusiya, amarira hehe mu Buhindi, amarira muri Sadeke, amarira i Kampala, amarira ya Kongo, urabona amarira biza kugenda bite Bwana Mushakamba? Ikiriho ni kimwe, umwana murizi ntakorwa urutozi. Kurira n'ubundi bizaba bya bindi, mu gihe urutozi ruri kuruma uwo mwana murizi rugikomeje gushinga rumubabaza, ntabwo azakurwa urutozi, kuko nta marira asanganwe, kandi akaba amarira yo gutera, yo kujya ajyana no mu batumvikana, arira amajyepfo, arira amajyaruguru, arira uburasirazuba, arira uburengerazuba. Nta kintu bizamumarira, bitewe n'uko Bwana Sentama, icyambere M23 yafashe umwanzuro kandi yafashe ingamba ubona ko ziri ntakuka. Rero ntabwo n'ubundi bariya bazajya gufata indege zabo ngo baze kurwana na M23, uko bazi M23 birirwa bayiha imfashanyo, ndetse birirwa banabafata bamwe muri bo mu bana bo muri M23 bakajya kubagahabwa ubwene gihugu. Ubwo n'abana nyine bavuka ku bibazo byatumye M23 ibaho, bakabaha ubwene gihugu muri ibyo bihugu. Ubwo rero hariya n'ubundi ni ukujya gutakira ubusa, no kujya gucurangira abahetsi Bwana Sentama. Ngiye niko mbibona rwose.
ariko bwana Mushakamba rero burya harimo kwibeshya ubwo babaha ubwenegihugu. Jye nkunda gukoresha imigani cyane. Hari umugani w'icyongereza nawe uvuga ngo east or west home is best. Ugiye kuhuza n'iby'ikinyarwanda wavuga uti amazi arashyuha ntiyibagirwe iwabo wa mbeho. cyane rwose. Umuntu niyo wamuha, ahubwo buriya barimo barabaha imbaraga batabizi. Ni nayo mpamvu yo mventure ikomeye. Umuntu niyo ubwenegihugu, wamuha ubwenegihugu ntibagirwe iwacu, ntibagirwe inkomoko yanjye bwana Mushakamba. Urugero rwa hafi, iyo ubona abariya bareba nka Kamara Harris, buriya ugiye ukamwegera ukamuganiriza akubwira ati inkomoko yanjye ni mu gihugu iki n'iki. Reba bariya birabura bajyanywe kera igihe cy'ubucakara. Yego. Ugiye ukabegera ukababaza. Buri umwe yakubwira ati njya numva wenda nkomoka muri Ghana. Ndakakubwira ati njya numva nkomoka sinzi muri Liberia. Ndakakubwira bityo. Kiya ni ikintu kikwereka. Naringize ni nawe turi buvuga, ariko birazwi neza ko muri twirwaneho no muri M23 hari abasore rwose baba barakoze igisirikare muri Amerika, muri Canada n'ahandi, bagahitamo gusezera bakaza kurwanira ubutaka bw'iwabo. Ari nayo ni imwe mu mpamvu zituma bakomeza kwitwara neza ku rugamba. Ibyo nibyo nakubwiye, nta mazi arashyuha nibagirwa iwabo wa mbeho. Kuko umuntu niba abazi barahari benshi, hari abari bavuye mu Bwongereza, hari abavuye mu Bufaransa, mu Bubiligi, bari bameze neza, baravuga bati ibi turabirambiwe, turamanutse iwacu. Banzenze akemera akajya mu birunga, akemera akajya muri iriya mbeho, akemera akajya mu masasu, akavuga ati ariko reka ngende. Umuntu nk'uriya bwana Mushakamba kurwana nawe kugira ngo uzamutsinde biragoye, kuko nicyo kintu cya nyuma aba yariyemeje. Bwana Sentama, hari ngira ngo iyo ngingo irumvikana kuko ubivuze neza, kumutsinda biragoye kuko nicyo cya nyuma aba yariyemeje, kandi aba yaraciye akenge, yaragiye hirya no hino agahugurwa, akamenya ubwenge, akamenya ikiruta ikindi kuri iyi si ko ari iwabo w'umuntu. Tubihuze na za mbaraga Kinshasa yagiye kuzana, amakajugujugu n'amadrone n'ibindi, M23 ikabitwikira mu mashyamba, none n'ibindi byari bihari biri guhira kuri stock n'abarundi n'abacanshuro n'abogwera n'abandi, none biri guhira kuri stock. Kenshi byagiye binavugwa ko ubuhanga bw'aba bahungu bagiye bava hanze muri tekinoloji aribwo buri gufasha intare za Sarambwe n'intare z'iminembwe gutsinsura no kumanura za ndege za Sukhoi n'ayo madrone. None ni zimwe muri kajugujugu zitwa ngo zirakomeye, zigezweho, zaguzwe, ziri guhira ku bibuga. Reka tujye kuri iyo ngingo bwana Mushakamba. Uyu munsi nabibonye mu masaha ya saa 5. Yego. Hari indege ya kajugujugu ya gisirikare ya Fardc yahiriye Kinshasa ku kibuga cy'indege cyahitwa Ndoro. Inkuru iravuga iti Ndoro, près du marché Zigida, dans la commune de Kinshasa. Signe indien pour un régime qui force une gouvernance terroriste sur un peuple dégoûté de l'IDPS. Ni gihamya ifatika, isobanutse, barahita ngo ni gihamya y'impindi, isobanutse, igaragaza ko abantu barambiwe ubutegetsi bw'iterabwoba bwa IDPS. Ngo les images partagées présentent un hélicoptère militaire en feu. Hakwirakwijwe amashusho agaragaza kajugujugu ya gisirikare iri mishya. Yego. L'appareil vient de s'écraser dans la concession du 2e aéroport de la capitale de Kinshasa. Iyi ndege yahanutse mu mbago ubwo ni ukuvuga yari ku butaka. Yego. Yari ku butaka
bw'ikibuga cy'indege cya kabiri muri Kinshasa nicyo ngicyo cya Ndoro. L'hélicoptère serait en train d'effectuer des manœuvres militaires en prévision de son déploiement à l'est de la République démocratique du Congo. Ngo yari irimo ikora imyitozo bwana Mushakamba y'ibyiza gukora hano mu burasirazuba bwa Congo. Ni ukuvuga yagombaga kuza hano ku murongo w'urugamba. Yego. Ariko igirica ihira hariya itaranarenga n'ikibuga cy'indege. Après l'accident d'un camion militaire non loin de Beni, l'accident d'un véhicule transportant des militaires ougandais dans le territoire de Lubero et le raté politique de Kisangani, Félix Tshisekedi devrait comprendre que son temps au pouvoir est expiré. Hari ikamyo ngo yagaragaye ngira ngo ni ingabo za Uganda zarwanyaga bariya muri iyo operasiyo nayo yakoze impanuka ngo yahitanye benshi. Yabaye ejo nabibonye ejo. Ati nyuma y'indege, nyuma y'iriya kamyo, nyuma y'ibi byose y'ibyo yakoze ya politike yakoreye Ikisangani karata, ubwo baravuga ya yindi yo guhindura itegeko nshinga yavuga Ikisangani. Ati ibi ngibi byakamubereye gihamya yuko ubutegetsi bwe burimo burangira. Bwana Mushakamba nyuma aho ngaho twarambuye cyane, reka tugane ku musozo. Yego. Twibutse abari badukurikiye, tubibutse ingingo z'amakuru twabagezagaho. Twari dufite ingingo zigera muri ntama ngira ngo wenda tubanze tubwire abantu ko iyi ndege yaguyemo abantu babiri muri batatu bari ni batatu bwana Mushakamba. Ni batatu. Batatu bapfuye, nicyo kintu nibagiwe ngira ngo cy'ingenzi kijyanye nayo. Yego. Twaganiraga rero ku basirikare bakuru ba Fardc bakomeje kwitwa na ARCM 23. Tuganira ku ruzinduko rwa Tshisekedi muri Uganda, yagiriye muri Uganda uyu munsi. Tuganira ku kiganiro cyabaye hagati ya Minisitiri Nduhungirehe w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, aho yavuganaga n'umunyamakuru amubaza ubwoko bw'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho hagati yarwo na Congo. Ikindi twaganiriye kuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yagiye mu Bwongereza itanguranwa kuko kiriya gihugu kigiye kuyobora akanama k'umutekano. Ikindi tuganiriyeho tunasorejeho ni kajugujugu ya gisirikare yitozaga kugira ngo ize gukorera mu burasirazuba bwa Congo yitoreza Kinshasa ku kibuga cy'indege cya Ndoro, ikaba yahanutse irashya. Bwana Mushakamba, ingingo twaganiriyeho nizo. Nshimira abari badukurikiye, mbashimire kandi ntibibagirwe gukanda subscribe haba ku Muco Wacu TV ndetse no kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Banatwandikire batushyikirize ibyifuzo byabo banyuze ahanditse comments. Umugoroba mwiza. Mushakamba, mikoro ni yawe. Urakoze cyane Bwana Sentama, umugoroba mwiza kandi ibihe byiza kuba dukurikiye mwese. Imana ikomeze barinde kandi baho